Bos Babon, Bos Travel dan juga buat Papi Jojo. Tarsina sekian si Rasulaya gawe lara Tarsina nyiksa jiwa kelawan raga sul mlaku blekaton dalan akibat batang delengan Adol ayam sekandange dagang pindang sewakule ludes kabeh nggo nyumponi sirabai tapi apa balesane larawira sunyang galarane aneh di ya ora tuti ora CS spesial keluarga besar Papi Jojo, Bibi Eco, Bos Babon, Bos Travel. Keluarga besar. Oh, Papi. Ya Allah, atur nuhun. Mimi, aduh, Mimi, tulungan badan iki mi sing lagi dilelara ati demenan dien teganya kiti buat papinya Ababon atur nuhun sungguh orang nyangka sirat tega gawe lara sakite kerasaning dada racun cinta nyiksa jiwa lan raga sungguh ora nyangka ngodi si sabar Idi ora sabaran temen kesek sopon barang tas suruh Majalengka karo Ciamis kebiasaan papinya Ababon Atur suwun. Bos Babon, Bos Travel, maminya Ababon, matur suwun. Mantan majikan. Mas Debri. Lara ningati sira teganya kiti tega ngingkari janji lunga ora permisi kian sira demenan karo Tarmidi papinya Ababon maminya Ababon atur nuhun kurang sepira kasih sayangnya kita ayam sekandangnya pindang sewakule ludes kape go nyumponi sirabai Tarsina dua kali sirah gawe lara sungguh
dada, racun cinta nyiksa jiwa lan raga. Ayo, 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 ayo. Robana ya Robana. Elah. Ini spesial terkhusus kangge keluarga besar papinya Ababon, keluarga besar Bapak Jojo sekeluarga matur suwun. Masa ompok iki siap-siap Bapak hajat ki. Aduh, Bapak Hajat. Maminya Ababon juga alah. Dede Arul. Dede Arul. Sira tega nyakiti, tega ngingkari janji, lunga ora permisi, kien sira domenan karo Tarmidi. Dede no, dede om, matur suwun. Ayo. Ayo. Matur suwun. Masih. Kurang sepira Dede Arul. kasih sayang kita. Ayam sekandang pindang sewakule, ludes kape go nyumponi sirabai. Namanya siapa? Ayo, namanya Dede Bos siapa? mana ini? Bos mana dia? Bos Bogor. Namanya siapa dedenya? Dede. Oh, Dede siapa namanya? belum tahu. Mimi. Aduh, Mimi. Pada baik bingung kita. Tulungannya Wah, badan ini lagu dilelara hati temenan kira tega nyakiti. Ababon, papi Ababon, mami Ababon. Orang nyangka sirat tega gawe kerasaning dada, racun cinta nyiksa jiwa lan raga.